Наталья Поклонская Херсондан келген мектеп талебелеріне славян руналары ве масалары ақында икәйе етті. Genç егетлерге Қырым Ишғали ақында язған китабының нұсқаларыны дарқатты. Ярамаданын сабық Ишғалжы прокуроры Шымдайсы Русия баш прокурорының меслячысы Херсон вилиетінің Қырымнен меморий сыңырында ерлешкен Преображенка көйіндеке мектепке лекция оқумаға йолланылды. Руслар хусусан Ишғал етілген топрақлардаки бүтін мектеплерде өткерілген бойле тешвиқат дерслеріне муим ве фарс олғанлар ақында субетлер дейлер. Бұл кібі дерслерге рус аскерлері ве ишбірлікчілері дәвет етіле. Олар genç балларны женкнің кереклігіне инандырмаға тырышалар. Я получила много позитивных эмоций и, надеюсь, подарила тоже такие же позитивные эмоции деткам. Им понравилось слушать про легенды, про мифологию, понравилось слушать про мою книгу. Все расхватали книги и пообещали прочитать. В следующий раз приеду, спрошу их мнение по поводу книги. Наталья Поклонская uzun bir тынчылыктан соң 2022 сенесі Украинаға қаршы женкні фелякет деп адландырғанынан мейданға келді. Bundan evvel 3 ай devamında o resmi olarak Cabo Verde adlı devletinde Rusya'nın elçisi oldu. Ama iş başlatmağa cesaret etmedi. Belki de onu hükümetini zapt etmege tırışkanları için kıdırganları sebebindendir. Söz Kırım'nın işgalci prokuraturasının başında turgan Poklonskaya'nın Ruslarını razı etmek için yapgan hizmetleri aqta ketем. Kırım işgal etilgen soң 2 yıl içinde aynen Poklonskaya Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yasak etilmesinin teşebbüsçüsü oldu. Milli Meclis reisi Rifat Çubarov, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilevge ve bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi reisinin muavini Lenur İslamovga karşı cinayi dava açkanını elan etti. Rusiya işgalci hafsızlık güçleri Sokor Aleksandr Sizikov'ni belli olmagan tarafga alıp kettiler. Bundan bir kun evvelsi işgalci mahkeme birinci grupa sakatlığı olgan Kırımlı mabusni terrorizmde qabatlap ağır şartlı koloniyasında 17 yıl hapis cezası hukumunu tasdiqladı. Bundan evvelki 4 yıl devamında Sizikov'ni ev hapisi altında tutkan ediler. Я считаю, что это не просто жестоко по отношению к инвалиду, это является, кроме всего прочего, еще и незаконным. Тем не менее, сторона защиты будет предпринимать дальнейшие действия для того, чтобы инвалида первой группы, человека, который полностью лишен зрения, который не может обходиться без посторонней помощи, не отправляли в столь суровые условия. Александр Сизиковның evine келген işgalci kuvvetçiler cezаны yerine getirmek gerek olganlarını bildirdi. Eserinin anası Moskva yanındaki Vlasi şehrindeki Harbiy apelляция mahkemesinin kararını muğurnen göstermege rica etti. İşgalciler elinde böyle vesikanın olmaganını ayttılar. Bu ise işgalcilerinin evinden sokur adamını kaçırganları manasına kelem. Rus işgalci kuvvetçileri 2020 senesi iyulның 7-sinde keldiler. Sonra Bakçısaray rayonunun Oktyabrskaya koyundaki Aleksandr Sizikov'ның evine ağır mermilerle silahlangan onlarca hafsızlık güçleri temsilcileri kirdi. Numaraları olmagan birkaç maşinalara bar edi. Betlerini ise maskalarla gizlediler. Sonra bir odaga basıp kirdiler. Ve esas delil kör adamның evinde Rusiyada kullanıvı yasak olgan kitaplar tapıldı. Yani kör Aleksandr Sizikov'ni terrorizmde qabatlavında esas delil olarak Rusiyada yasak etilgen kitaplar oldu. Adamga baskılar da ertece başlagan edi. İşgalciler Aleksandr'ni destekleyen ve kaygırgan herkesni birer yakala başladılar. Birincisi Edem Smailov oldu. O 2018 senesi aynı terrorizm qabatlavlarının tutuldu. Çoka barmay 13 yılga mahkum etildi. O zinatı boyunca santexnik ve kurucu olganı için Sizikov'ның bütün gündelik meselelerini çözmege yardımcı olaydı. Evvelden Kırım Tatar siyasi mabuslarını açıktan açık kol tutkan, sakat ve kör olgan Sizikov, Ruslar tarafından kanunsuzca mahkum etilgen Edem Smailov'ge de kol tutkanı için piketle çıkkan edi. Другие же мне помогали, кто финансово, кто своим личным транспортом и так далее, и так далее. И сейчас всех их по одному забирают у меня. А эти люди делали больше, чем
государственные структуры. Я очень часто обращался в администрацию, в сельсовет, и мне шли отписки о том, что они мне не могут никак помочь. Я обращался в муфтиат. Там было сказано, что мы можем только ходатайствовать, но мы помочь тебе ничем не можем. Араларында Александр Сизиковның булунганы Бакча сарайда тутулган уч мабусның махкемесі 4 елға яқын девам етті. Алим Суфьянов Фейсиран Харидиновны қанунсызжа 12 елға махкум етіп, ағыр шартлы колонияға йоладылар. Ең қатты жазаны Ростов-на-Дону шерінің Женюби Арби район махкемесі Соқур Сизиков үшін сечіп алды. Бұндан да ғайры махкемеде ona sonki sözünü айтмаға біле ясақ еттілер.